Rengkat bakari hibarok kawe ke jela Megalia ru haka riu tari unailar kala rakhi ke sengi ke bakerpang haka kam thanjan ne ka National Handloom Day ya ka bala penlong dekat Tanat Directorate of Sericulture and Weaving Textiles Department jaga sorkar jela ha umdan Diwan Ribhoi District ya ka bala jutep ru kum ka Eri Silk Village. Haka tega juk kesengi la yo ruban play ya ka Design Innovation Resources Center ka badan haka snong Diwan Ribhoi District ya ka bala wan play de menteri badai pet ya ka Tanat Textiles ka sorkar jela uba bande dorlingdo ubala shimru ya ka benta ku mukongsan haka jingdan rengkat u MLA ka nongpo uba Meryl Bonds Aim MDC ka nongpo uba bala jedrani ba FR Kharkongor Commissioner and Secretary of Textile ka sorkar jela u Deputy Commissioner ka Ribhoi u Arpit Upadhyay Ujayanta Takhuria, Technical Superintendent, WSC Development Commissioner, Handloom Ministry of Textiles, Government of India, lambat kiwe ki bala syakhat snobha syakate ka jingalang. Hagani ka jingalang lapan iru ya ka jingru spa jang kiriam tenrai ki bala penwandur dauk sai rendia. Kali ka kam khanjai, kali gawai ka livelihood kano, jong tinang chong snong po, kejelawi. Tamba umdai hapo hojla tungi boroi tang ka to kan ni areas kabang la panom ka thain ni pa to giant hills ka to kan ni but the garwels su bi de ki ki ringal pa ibada po thain garwels iba yem dalang ni ka kam thanja but na yem jong ka department ka jong ni kala persyak ka bala banirap berkentiu inang panjang apa kani kejelak bi itu na kalau ketua ka bang isengom from threat to threat nidang ter ban pelai jadi dor bidar ketua kani iba kam isu tang apa national dalam international nomor bagi kena dijogi ibang nidang ban ai awal awal di kibangi bentar idang ban suku borong ini kilapoi geleng buat kilawan yang siu bentar ikon siu masuk kan bangan ong yuti banang dia nak buat diwan kiladon balik ban siu bentar aku kalah men fashion show jadi koi ke show fashion show buat hebat po terinya